Mati mati getanyo mati kon hudip sabe sino di donya nyo gampong donya tempat singgahan akhirat taulan yang kekal baqa hudip lam dunia dang to reo tam seta piyo yup kaya raya hana jantate nyawang kaputo tinggai tubuh hana leguna masalam dunia lepas tatari gincu bibi mirah lagoina tika mati hana letari lage boh sunti ka kenang sirah masalam dunia lepatan laga mata mecila mi abba muka tika mati hana lelaga kakenang tapa bak mangkarun dua benata tepu wahi erakan uro matinya cukup bahagia ke urang taat pubun amalan niba masanya hadap Rabbana lepatan sedehan eta bayang menyoma tenyan si mandurhaka masih ketuhan urangan malam dum dikerjakan larang Rabbana tulung mantang kang urat gaputo babah mantang roh puyang tabaca pubun ibadah bersungguh-sungguh beruga tubuh hana leguna ibarat hudip lam perantauan tamita bekai untuk tagisah ke pangkai tawa kedeh ba Tuhan duda menyesai hana leguna ke bumi tepeng kacula calo malam ngon urahim pun harta amai yang saleh
dosa kebela kepumi tapeng kacula calo malam ngon uro himpun harta anu yang soleh hana mesidra oh mati tanyo so baca doa mati getanyo mati awangan ake hana mehingga tawa getanyo tawa kedeh unang dro yang kekai baka hudip lam dunia dang tu ru'uh tam seta piyo yup kaya raya hana janta te nyawang kaputo oh tinggai tubuh hana leguna hana janta te nyawang kaputo oh tinggai tubuh hana leguna. Sakit Nabi sang bungong kembeng hana janta tesiat kamalang sakit ngan siat sang bungong laye sahabat hana teso pegahana Nabi neken ulun wafud garam ngan sukren malaikat ba yoban gedengan Nabi rap wafud bandum meret-reti joh imata di Abu Bakar neken lirijang hati kalekang kamonyodumna mesehana le ya Rasulullah kagadah tua dum asodonya dengannya bandum baca selawat Nabi nawafun malaikat ba nyawang baru kung janjongan Nabi lidah yang suci nahai ummati lepas tad sayang Nabi ke umat menyata ingat taruh imata cukup tad sayang ngan cukup gasih gebela abe umat di Nabi watana tarik nyawang di Nabi nahai ummati
menyalagenya sakit tersukren umalun berjun bena birasa dum malaikan netren ubumo Nabi getanya na pemulia Nabi kawafut pang oleh alam Rasul pilihan anterum donya Waris dan sahabat teroi mata Intan permata dalam donya Halipat ngadu halipat pegah Ya Rasulullah kana jabungka Yoh gahna balot Ya Rasulullah tamang Fatimah na cumba dada bedah Aisyah na cumba tala Safiyah ni keneng bandua Temaha fesah Ba'ubun Maimunah necom Gelunyung dua Di Juwairiyah necom bagaki Hindun di pipi antara mata Hasan ngan Husain bandua cucu nesampuh muka jaro janjongan olehnya bandum nekalan-kalan barona peboh gapeh di muka yang peilei Salman Farisi yang do bagaki di Abu Bakar ban selesa peija kafan yang boh bebewan Ali Murtada Nabi kawafut netinggai donya sempurna agama petunjuk Nabi yang nana tinggai ke bandum umat Quran sunnati li Nabi Muhammad Allah sakin Nabi sang bungong kembe hana janta tesian kamala sakin ngan siat sang bungong laye sahabat hana teso pegahana sakin ngan siat sang bungong laye sahabat hana teso pegahana Poma dengan ayah Dele dengan gure Ureng nyan bale Mebet
tadeden menyana salah meatalake pemiyup oleh tajom teon poma mengandung lepas tersusah lam re'ah tanggung derita sakit lam tubuh sampo lam tulung katro bulan metarung nyawang bahasa boh jamo poma melit-lit bahasa boh pijit poma menjaga hana prewate poma gepapa mulai mirah sampai dewasa guna diayah ingat rakan lun tanggung nafkah lam rumah tangga gejah harkat di rumah getren meuntung-untung bagi jamita hujan ngan badai lam ura tutung ladom metarung ngan bakar raya demi berenak kebersi are batu bola pe hana gekira orang peturi dunia akhirat gore hai sahabat yang tak menjasa orang perabah halengan harem han etabileng jasa rayatan orang pehijau tanya alibah orang perona tanya membaca yang peblud mata tanya menghitung yang pedeh bandum dunia akhirat beta mereka anak metua begata papa si umum masa oleh sembahyang jeda-jeti buate sambil melake berampun dosa Allah poma dengan ayah deleh dengan gure orang nyan balik mebeta dedet menyana salah meatalake pemiyup oleh tajom bateon menyana salah meatalake pemiyup oleh tajom bateon.
Subhanallah walhamdulillah an-mutua balah gunama an-mutua balah gunama nyoman tanghudep ta tuntung hati bohati menyohanali hanali tak kirim doa menyohanali hanali jaba pusara lepah tak sosa wante makan dong dari bulan fon hingga keluar ban lahesinya ikat ayun nedodagata poma mepantun peayun gata befet ngan kulen bermangat aso menan kebagai ado pomane doda gasi mesampa nebi kegata oh suum asa sakit ubat nepejit dengan imata kesakit makin nehirohana lepah tak sayang pomagetanyo malam ngan ura tanyo nejaga bangsa boh jamo pomamelet-let basine pijet pomane jaga basine pijet nejaga gata oh ka dewasa nama kaharom kedeh ugampong benata gisa kedeh ugampong mebeta lupa kejasa poma wahirakan lon adolon han itabohyum mehaila goina han itabohyum dengan rupiah kembang bungang pi wa
Wate ujun tren kemang mesusun, indah lagoina kemang mesusun, indah lagoina. Han guna takli talake ampun taranggong lepah pomatren dalam pusara pomage usung dalam kurenda. Doa di poma cukup berkat, hudib selamat terus akhir masa, hudib selamat berkat terus akhir masa. Oh uraduda gata getempat oleh hadarat dalam syurga, gata getempat dalam syurga. Wahai adolun yang tadlun sayang begat petimang, jaga hati begat petimang, jaga hati nyoman tang hudip tatuntung hati bohati menyohanale hanale tak kirim doa menyohanale hanale jabak pusara. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم، عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. نحن جيران بذا الحرم، حرم الإحسان والحسن، نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا، نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم، عطفة يا جيرة العالم يا أهيل
تعرفنا والصفا والبيت يألفنا نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم ولنا المعلى وخيف منا فلمن هدى وكوني ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسبوا ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسبوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Jangan sia-siakan umur terus berlalu. Jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa membuat bekal untuk masa hadapan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Tak akan masa itu jangan diharap lagi orang akan membantu dari kanan dan kiri. Tak akan masa itu jangan diharap lagi orang akan membantu dari kanan dan kiri. Walau akan menjerit terasa petang dan pagi, tak ada orang membantu selain amal sendiri. Jangan sia-siakan umur terus berlalu. Jangan sia-siakan umur terus berlalu
tanpa membuat bekal untuk masa hadapan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Walaupun banyak harta yang engkau miliki, bahagia dunia akhirat tak akan engkau dapati. Walaupun banyak harta yang engkau miliki, bahagia dunia akhirat takkan engkau dapati. Hanya ilmu dan amal serta hati yang suci, pangkal kebahagiaan di suatu masa nanti. Hanya ilmu dan amal serta hati yang suci, pangkal kebahagiaan di suatu masa nanti. Jangan sia-siakan umur terus berlalu. Jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa membuat bekal untuk masa hadapan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala al-habibi Nabi Muhammad afdali rasul. Sallallahu ala al-habibi Nabi Muhammad afdali rasul. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadinil Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina. Salli wa sallim ya Rabbi
النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين محمد وآله وصحبه أجمعين terpuja kepada Allah, solat ke Rasulullah, lam hati mebetua la ilaha illallah, lam hati mebetua la ilaha illallah. Terhudip dengan cahaya Nabi, termati dengan janji Allah, lam hati bernasabi la ilaha illallah, lam hati bernasabi la ilaha illallah. La ilaha illallah, bermetua berbahagia, panjang umur rezeki muda. Allah Allah besagai lupa, panjang umur rezeki muda. Allah Allah besagai lupa, terhudip dengan cahaya Nabi, termati dengan janji Allah, lam hati bernasabi la ilaha illallah, lam hati bernasabi la ilaha illallah. La ilaha illallah, kalimah taibah berkaitan mati, urat tutung bate bekah, hancur darah lam jantung hati, urat tutung bate bekah, hancur darah lam jantung hati. Terhudip dengan cahaya Nabi, termati dengan janji Allah, lam hati bernasabi la ilaha illallah, lam hati bernasabi la ilaha illallah. La ilaha illallah, Nabiullah kana wafat, lepas Nabi nawabah Tuhan, tinggal Al-Quran dengan selawat, lepas Nabi nawabah Tuhan, tinggal Al-Quran dengan selawat. Terpuja kepada Allah, solat ke Rasulullah, lam hati mebetua la ilaha illallah, lam hati bernasabi la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المتهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى كرمي. يا ربي بالمصطفى أمن تذكر جيران بذي السلام مزت دمعا جرى من مقلة بدمي. أمن تذكر جيران بذي السلام مزت دمعا جرى من مقلة بدمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر
يا واسع الكرم محبة الريح من تلقاء كاظمة وأمض البرق في الظلماء من إضم محبة الريح من تلقاء كاظمة وأمض البرق في الظلماء من إضم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما
Bandum Nabi bertaturi wahai taulan 25 yang tersebut dalam Quran. Pertama fun wahai kaum Nabi Adam, yang keintu wahai tengku bandum insan. Yang kedua hai saudara Nabi Idris, lam syurga dalam mata netop iblis. Le Nabi Nuh masa pupen pegat kapai, gepeding kenan bala tentera jineh bekai. Put Nabi Hud 5 Saleh nan Ibrahim, yang tan murah ngan sejahtera perangoi halim. 7 Nabi Lut, 8 Ishak ngan Ismail, Yuhdi mina suruh Rabbi kerben nasi. 10 Harun, 11 Musa an Imran, Bukit Tursina droneh marid dengan Tuhan. 12 Daud, lemah lembut mangat hadsu, Iyang ilih hanjadeh le tedang laju. Temang keleblah ulun pegah Zulkifli, Nabi Sulaiman karunia Tuhan pangkat tinggi. Nabi Ilyas karunia Allah hudib jina. 16 Yusuf bulan pengeh tarsam lakau. Tajroh rupa Nabi Yusuf haibah hati, Ungo Zulaikha perumah raja nangraw Mesir. 17 Su'aib Ummu Kadrib seput mata, yang jotungkat kemuajizat Nabi Musa. Ke-18 ulun pegah Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Yahya. 22 ulun pegah Nabi Yakub, 20 Nabi Yunus lam perut engkut. 20 pet ulun sebut Nabi Isa, hana ayah karunia Allah Tuhan Esa. 25 fam berkenang wahai rakan, Nabi Muhammad pangulai Rasul kesudahan. Bandum Rasul 25 haibah hati, ja merena bedah jina bela loli. Ja merena ba ulama beli lala, gada babang ura malam telah duda. Ja merena ba ulama beli lala, gada babang ura malam telah duda. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah. Wa kunu aunana lillah, asana hada bifadlillah. Wa kunu aunana lillah, asana hada bifadlillah.
وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويصفو وقتنا لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور
صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عنده